پەیامی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی تێپەڕینی 47 ساڵ بەسەر سەرکەوتنی شۆڕشی 1357. خەڵکی خەباتکاری کوردستان، گەلانی ڕاپەڕیوی ئێران، هاو نیشتیمانیانی ئازادیخواز، 22 ڕێبەندانی ئەم ساڵ 47 ساڵ بەسەر ڕووخانی ڕژیمی پاشایەتی و هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی لە ئێراندا ڕادەبرێ. مخابن هەر لە سەرەتاوە دەستکەوتەکانی شۆڕش بەلاڕێدا برا و بە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران قۆناغێکی دیکە لە دیکتەتۆری لە وڵاتە دەستی پێکردەوە و ئەو ڕژیمە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاریەوە دەریخست کە لەگەڵ زۆربەی ئەو ئامانجانەی شۆڕشگێڕان و ئازادیخوازانی ئێران دەیان ساڵ بوو خەباتیان بۆ دەکرد نامۆ و ناتەبایە. نەتەوە بندەستەکانی ئێران لە پێشەوەی هەمووان نەتەوەی کورد چاوەڕوان بوون بە نەمانی ڕژیمی پاشایەتی، یەکسانی سازی نەتەوەیی و ستەم و هەڵاواردنی زمانی، ئایینی و کولتوری کۆتایی پێبێت. بەڵام وەڵامی کۆماری ئیسلامی فتوای جیهاد و سەپاندنی شەڕ بەسەر کوردستان و پەراوێز خستنی لە هەر چەشنە پەرەساندنێکی سیاسی و ئابووری بوو. حیزب و ڕێکخرا و کەسایەتیە ئازادیخوازەکان بە هیوا بوون بە ڕووخانی ڕژیمی پەهلەوی، دموکراسی، ئازادی چاپەمەنی و بیرروڕا، ئازادی پێکهاتنی حیزب و ڕێکخراوەکان و تێکۆشانی سیاسی بێتەکایەوە و هەروەها هەلومەرجێکی باشتری ئابووری و کۆمەڵایەتی لە وڵاتەکەیاندا بێتە ئاراوە. بەڵام نەک هەر ئەو هیوا و چاوەڕوانیانەش وەدی نەهاتن، بەڵکو سەردەمێکی نوێ لە دیکتەتۆری و ستەم و هەڵاواردن و سەرکوت لە ئێراندا دەستی پێکرد. دیکتەتۆری ویلایەتی فەقیهی لە ماوەی 47 ساڵ دەسەڵاتدارەتیدا ئەوەی بەسەر ئێران و خەڵکی ئەو وڵاتەی هێناوە شتێک نەبووە جگە لە زاڵکردنی کۆنەپەرستی و بێمافی، بێبەشکردنی نەتەوەکانی ئێران لە سەرەتایی ترین مافەکانیان، بەندکردن، ئەشکەنجە، ئێعدام و کوشتنی هاونیشتیمانان، پەرەپێدانی تیرۆریزم و ئاژاوەجێڕی لە ناوچە و جیهان، بەدیاری هێنانی شەڕ و ماڵوێرانی، سەپاندنی گەمارۆی ئابووری، گرانی، نەبوونی و قات و قڕی بەسەر خەڵکی ئێراندا، گەندەڵی سەرسوڕهێنەر و بەفیڕۆدانی سامانی وڵات لە پێناوی وەدەستهێنانی چەکی ناوچی و تەیارکردنی گروپە تیرۆریستەکان، تێکدانی ژینگە و لە نێوبردنی سەرچاوە ژێرزەویەکان، داماڵینی پەروەردە و ناوەندە زانستیەکان لە زانست و بایەخە مۆدێرنەکان، دەرپەڕاندنی مێشکەکان و ناچارکردنی چەند ملیۆن خەڵکی ئێران بە کۆچ و ئاوارەیی و کوشتنی هیوا بە ژیان، بە تایبەتی لەو نەسڵانەدا کە لە سێبەری ئەو ڕژیمەدا پەروەردە بوون و هیتت. خەڵکی ئێران هەر لەم 10 ساڵەی دواییدا بە بەردەوامی لە ڕێگەی مانگرتنی بەرین و بە خۆپێشاندانی جەماوەری جار لە جار گەورەتر ویست و بڕیاری خۆیان بۆ کۆتایی هێنان بە تەمەنی ئەم ڕژیمە ڕاگەیاندووە و هەر لە بەفرامباری ئەم ساڵدا لە سەدان شاری ئێران گەورەترین خۆپێشاندان بەڕێوە چوون. بەڵام دەسەڵاتدارانی وڵات
کە لە درێژە کێشان و هەرچی بەرینتر بوونەوەی ئەم خۆپێشاندانە جەماوەریانەدا مەترسی ڕووخانی ڕەژیمەکەیان ڕێنیشت بوو، بە فەرمانی خامنەیی دیکتەتۆر بێوێنەترین کوشتاری خەڵکیان لە مێژووی ئێران و ناوچەدا تۆمار کرد. بەم جۆرە لە سەرکوتی خوێناوی خۆپێشاندانەکاندا بە دەیان هەزار خەڵک جانیان لێ ئەستێندرا، بریندار و دەست بەسەر کران. ئێستا لە هەلومەرجێکدا یادی 47 ساڵەی شۆڕش دەکەینەوە کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی زیاتر لە هەمیشە شەرعیەتی سیاسی و قانونی و خەڵکی خۆی لەدەستداوە. ئەو ڕژیمە لە نێوخۆی وڵاتدا تەنیا بە کۆمەڵکوژی و بەڕێخستنی جۆگەلەی خوێن، بە کوشتنی خۆپێشاندەران و ناڕازیانی بریندار و دەست بەسەرکرا و لەژێر ئەشکەنجەدا، بە پێکهێنانی حکوومەتی نظامی لە شارەکان توانیویەتی تەمەنی خۆی بۆ ماوەیەکی کورت درێژ بکاتەوە. لەم هەلومەرجە مێژوویەدا کە خەڵکی ئێران لێبڕاون کۆتایی بە تەمەنی دیکتەتۆری ویلایەتی فەقیهی بێنن، حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران یادی 47 ساڵەی شۆڕشی ڕێبەندان بە دەرفەت دەزانێت بۆ ئەوەی ڕابگەێنێت. 1. نابێ ڕێگا بدەین جارێکی تر ئەزموونی شۆڕشی 1357 ئێران دووپات بێتەوە و دیکتەتۆریەک جێگای دیکتەتۆریەکی تر بگرێتەوە. هەڵەیەک کە زۆرایەتی خەڵکی ئێران و ڕێکخراوە سیاسیەکانی ئەو کات لە ئەنجامی متمانەکردن بە خومێنی و بوار ڕەخساندن بۆ سەرکەوتنی ئەو هاوبیرەکانی کردیان. 47 ساڵە بەدانی گیان و خوێنی ڕۆڵەکانیان و وێرانبوونی وڵاتەکەیان باجەکەی دەدەن. تاوانێکی نەبەخشراو دەبێت ئەگەر جارێکی دیکە ڕێگە بدرێت هەر کەسایەتیەک و ئایدئۆلۆژیەکی پاوانخواست دەست بەسەر بەرهەمی دەیان ساڵ خەبات و قوربانیدانی ڕۆڵە خەباتجێر و ئازادی خوازەکانی نەتەوەکانی ئێراندا بگرێت. ئێرانی داهاتوو دەبێ ئێرانێکی ئازاد و دموکراتیک بێت، ئێرانێک کە لەودا فرەنەتەوەیی زمانی ئاینی ئێرانی یەکسانی ژن و پیا و بەڕەسمی بناسرێت و بە دوور لە ستەم و سەرکوت و هەڵاواردن بێت. یەک لە گرنگترین ئەرکەکانی خەڵک و ڕێکخراوە سیاسیەکانی ئێران پەلەکردن لە پێکهاتنی ڕێبەریەکی بە کۆمەڵە کە لە قۆناغی وەلانانی ئەو ڕژیمەدا نوێنەرایەتی هێز و لایەنە سیاسیەکان و جۆرا و جۆری پێکهاتەکانی خەڵکی ئێران بکە. لەم ڕوانگەیەوە ئێمە بەرەو ژووربردنی دیالۆگ و هاوکاری هەتا گەیشتن بە هاوپەیمانیەکی کوردستانی بە ئەرچی خێرای خۆمان و حیزب و ڕێکخراوەکانی تری ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەزانین و بە جددیش کاری بۆ دەکەین. هاوکات بانگاواز بۆ ئەوە دەکەین ڕێکخراو لایەن و کەسایەتیە خەباتجێر و ئازادی خوازەکانی ئێران بە تایبەتی ڕێکخرا و کەسایەتیەکانی سەر بە نەتەوە بندەستەکانی ئێران بە تێگەیشتن لە هەستیاربوونی هەلومەرجی ئێستا لە دەوری بەرنامە و ئامانجی هاوبەش یەک بگرن بۆ ئەوەی بە یەکەوە بتوانین پێداویستیەکانی پەڕینەوە لەم قۆناغە خێراتر ئامادە بکەین. 3. دوای چەندین جار سەرکوتی خوێناوی ڕاپەڕینی خەڵکی ناڕازی ئێران بە تایبەتی کوشتاری چەندین هەزار کەسی خۆپێشاندەران
لە بەفرامباری ڕابردوودا ئەم ڕاستیە بەباشی دەرکەوتووە کە ڕاستە گۆڕانکاری بنەڕەتی و ڕووخاندنی ئەم ڕژیمە هەر لە ڕێگای خودی خەڵکی ئێرانەوە مسۆگەر دەبێ، بەڵام لەو پێناوەدا پشتیوانی نێودەوڵەتی لە شۆڕشی خەڵکی ئێران بۆ کۆتایی هێنان بە ڕژیمی دیکتەتۆر و مرۆڤکوژی کۆماری ئیسلامی وەکو پێویستیەک خۆی دەنوێنێ. لەم بۆنەیەدا بەڕێزەوە یادی هاوخەباتی و یەکگرتوویی پێکاتە جۆرا و جۆرەکانی خەڵکی ئێران لە ڕەوتی شۆڕشی دژ بە دیکتەتۆری پەهلەوی دادەکەینەوە، هەروەها بۆ شەهیدانی 47 ساڵ خەبات و خۆڕاگری دژ بە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان و سەرانسەری ئێران، بە تایبەتی دەیان هەزار شەهیدی ئەم دواییە سەری ڕێزدا دەنوێنین. بەو هیوایەی بە یەکگرتوویی و هاوخەباتی هەموو پێکاتەکانی خەڵکی ئێران کۆتایی بە تەمەنی دیکتەتۆری بێنین و جانی شەهیدەکانمان بە وەدیهێنانی ئامانجەکانیان شاد بکەین. حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران دەستەی کارژێڕی 21 ڕێبەندانی 1404. سروک آمریکای دونالد ترامپ دی هف پیوینه ده لیگل فاکس نیوز گوت که هر رکفتینک بی ایرانره دیوه برنامه موشکی یا تهرانه جی بیلی برنامه و یا نووکی جی دیناف سویده بگیره. بیرز ترامپ که روژا سشمه لیسر احتمالا شاندینا فیلوی دین بکنده و فارس جی آخیوی دی هف پیوینک ده لیگل فاکس نیوز زلال کرکو گلک کس دی بیجن نه. لیز دی بیجم که از ترجیح دیکم که پیمانک چه بیبه. بگومان دیوه پیمانک باش به. نه چکن ناوکی، نه موشک، نه او نه او هر تشته که هندی سوازن. لهین کس بیفکارین، جیبر که او دی بیجن ایران دیوان سالانده بیمره پیر برز بویه. داخشویانین برز ترامپ لیسر نوروکا دانستاندنان بی ایرانه ره دی دمکه ده تن که وزیره، دروه عباس راکچی و ریبرندینن کمارا اسلامی دی بیجن که برنامه موشکی یا ولید نگو هزبار. و که ولات دی مافسوی دیولمنت کرینا اورانیوم برنده، لدیبه که دمکی وراوستینه آن کم بیکه دا که باوریه آوا بیکه. دوه جی دی وانس، چیگیره سروک بیرز ترامپ، لیره وانه گوت که میجاره تپ سرکیرینا سوینی یخسوه پشاندانن چیله لی ایرانه جی دی دانستاندنن دی نوبرا تهران و واشنگتنه ده حتیه را برکیرن. گلو کیجان جوان راستی بیجه. لیگورزمونن بره گوتینن بر پرسن رژیم اسلامی ایرانه هر دم نراست بونه و هر سوامزین کیرن و دانه بره. لبر پرسن امریکی جیگور برجوندین سوابی ویژیان دلیزین. هر جاره سر هواکنه. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. Do you think a deal with Iran, with this current regime, would ever really stick? I don't know. I mean, I don't know. I know one thing. They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But, you know, it's a good question. A lot of people say no. And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. But some people worry that they've been very dishonest with us over the years, right? Very dishonest. Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible. That Iran nuclear deal was one of the dumbest deals I've ever seen.
Donald Trump di hevpeyvineke de legal kanala danzdeha İsrail'e got ku Tehran gelek bir hevese ku bigihijere keftineke u got ku danustandinen daviyen li omane bitevahijyen beri şere danzdeh rojan çudabun u veçare komara İslami nezikatiyek nermtir girtiye. Dema ku behsa erişa Amerika'ya yaliser tesisen nukleeriyen İran'e dimeha hezirane de kir vi got. Wan bawer nedikir ku eze çara bori eze ereşi van bikim. Wan kumarek mezin girt. Trump tekeskir ku her rekeftinek bir komara İslami re dive jibili bernamea nukleeri miyara muşeken balistik di nafswede bigire. U got, dosya nukleeri eşkereye u em dikarim bir İranere rekeftinek mezin bikin. Vi hişyarida ku heke rekeftinek neye kirin, Washington deyamabe ku çalakiyin leşkeri bike ve ki ku dişere danzdeh rojandekir. Trump her viha ihtimala şandina keştiyek dina balafiran boro jilata navin ani ziman. U got ku Benjamin Netanyahu di bin sechste de nine ku danustandinan bike. U evjili peymanek baş digere. Ve kek ku tezanin, İroseşen bi dehe Marsa 2026 Benjamin Netanyahu jibo hevditina bi Donald Trump reçu Washington'e. Peyama Partiya Demokrat a Kurdistana İran'e, bir bonea 47 sal derbazbun lise serkeftina şoreşa hezare nesiduheftene hanli İran'e. Gele tekoşere Kurdistan'e. Gelen serhildereyen İran'e. Velatiyen azadişvaz. Bistudere bendane salvegera çileftemina hilveşina padişahi u damezrandina komara İslamili İran'eye. Mişabin destkeftiyen şoreşe ji destbeke ve şaşbun, u bihatina ser destilateya komara İslamiya İranere, konaşek dina diktatoriye li velet destbekir. Neteviyen bin desten İran'e beri her tişti neteveya Kurd, li bendebun ku monarşiya vindabibe, ve keviya etniki u zordari u çudakarya zimani, oli u çandibi davibibe. Lebele bersiva komara İslamiye bu ku fetvayek cihade bide, şerli ser Kurdistan'e ferz bike, u veji her peşkeftinek siyasi u abori durbişe. Parti, rehistin u kesayetiyen azadihvaz hevi dikirin, ku hilveşina rejima pehlevi de demokrasiye, azadiya çapemeni u ramane, azadiya damezrandina parti u rehistinan, u tekoşina siyasi, u herve haşert u merçen abori u civaki yen çetir livelatevan bine. Lebelere, netene hevi u bendevari pek nehatin, leserdmekenuya diktatori, zilm, çudakari u tepeserkineli İran'e dest bekir. Diçile heftemin salen destilattarya Suede, diktatorya devleta velayeta fekih şi bili serdestiya muhafezekari u bemafbune tiştek neaniye,
Neteveyn İran'e jimafenwan en bingehin beparhiştiye, velatiyan jizindankirin, işkencekirin, darvekirin u kuştin, terörizm u kaose li hereme u cihane peşistiye. Şer u veraniyaniye cezayen abori ferz kiriye. Bihabun, nebun u tunekirin li sergele İran'e ferz kiriye. Gendeliyamezin u israfa çavkaniyen velet jibo bideskistina çeken nukleeri u çek darkiri. Na komen terörist, verankirina cingehe u verankirina çavkaniyen binerde. Navenden perverde u zanisti jizanist u ne nujen beparhiştiye, meji şuştin. U neçarkirina bi milyonan İranyan ku koç bikin, u sveji cihu varen swe bikin. Heviya jiyane kuştine. Nemaze di nifşen ku di siya rejime de mezin bune, u heta daviye. Di 10 salen boride, gele İran'e bi berdevami iradeya xweya bidawiyanina jiyana rejime, bireya greven girseyi, u swe peşandanen girseyin mezintir nişandaye. Disibata asalde xwe peşandanen heri mezin lisedan bajaren İran'e hatin lidarhistin. Lebele, raedaren velet, ku di dema berdevamiya van swe peşandanen girseyi de, dişetereya hilveşandina rejima swede bun, bi fermana diktator Sameneyi, komkujya heri behempa di diroka İran u heremede tomar kirin. Di serkutkirini ya swe peşandanan de bi 10,000 kes hatin kuştin, birin darbun u hatin girtin. Emniha salvegera çile hefteminana şoreşe di revşek de bi bir tinin, ku komara İslami ji her deme beti revatiya xweya siyasi, kanuni u geleri vindakiriye. Rejim tene bi pekanina komkujiyan u swin rijandine, kuştina swe peşander u swe peşanderin birindar u girtiyi dibin işkenceye de, u avakirina hükümetin leşkeri li bajaran kariye temene swe jibo demek kurt direjbike. Dive revşa diroki de, demek gele İran'e jibidaviyanina diktatoriya devleta velayefekih kutbuye, Partiya Demokrata Kurdistana İran'e salvegera çile heftemina şoreşa çile veki derfetek dibine kuragihine. Yek. Dive emre nedin ku ezmuna şoreşa İran'e ya hezaruniksidu heftune han dubare bibe u diktatoriyek li şuna diktatoriyek din veredanin. Şeletiyek ku piraniye gel. U rehistinin siyasiyen İran'e jiber baveriya bi Sumeyni u redana serkeftina vi u hevkaren vi kirin. Çile heft salin bi dayina can u swina zaroken swe u veran kirina velatevan tene dayin. Ev suçek naye bekşandine ku merivre bi de herkes ayetiye ku ideolojiye otoriter ku fekiyen dehsalan tekoşin u kurbanidana kuren tekoşer u azadişvaz en neteveyin İran'e bigire. İran'a peşeroje dive İran'ek azadu demokratik be. İran'ek bi pirengiya etniki zimani u oli, İran'ek ku vekeviya zayendi bi fermi tenasin u jizilmu çudakariye dure. Du. Yekşi erken heri giringen gel u rehistinin siyasiyen İran'e evve ku lezebidin avakirina reberiye kolektif ku de hezu partiyen siyasi u çiherengiya gele İran'e di pevajoya hilveşandina rejime de temsil bike. Divi varide emveki erkesveye lezgin u ye parti u rehistinin dinen li rojilate Kurdistane dibinin ku diyalog u hevkariye peşve bibin, heya ku hevpeymaniye Kurdi pek vere. Di heman demede em bangli rehistin, parti u kesayetiyen tekoşer u azadişvazen İrani, bi taybetiyen ku jineteveyin bindesten İranene, dikin ku hesasiyeta revşa heyi fam bikin u li dora bername u armancen hevpar bibin yek. Se. Pişti tepeserkirina huiniya serhildana gele İran'e, bi taybeti kuştina bi hezaran swe peşanderan disibata boride, eşkere bu ku her çen guhertinek bingehin, u hilveşandina ve rejime bi reya peşandanen gele İran'e, bi swe dikare vere bi deskistin. Bi ve boneye em bi rezdari hevgirtin, u yekitiya civaken cudayen gele İran'e, di pevajoya şoreşa li diji diktatorya pehlevi de bi birtinin. Em her viha rezli şehiden çile heft salan tekoşin u berxwedana li diji rejima komara İslami li Kurdistane u li seransere İran'e bi taybeti ji de hezaran şehiden ve daviye digirin. Em hevi dikin ku bi yekiti u yekitiya hemi civaken gele İran'e eme davi li ciyana diktatoriye binin u giyanen şehiden swe bi deskistina armancen wan şad bikin. Armanca rejime İran'e li encamdana danüstandinan kazanç kirina dembo, direş kirina temene rejimeye.
Pishti diarikirin dawi ya rewsha danustandin ali navbera Amerika u rejima Irane, shirovekaren siyasi in Firenze bitaybet, John Yves Le Drian. Vezire bereye derve Firenze, kucheri bandinen danustandin digel nuneren regime envek vezire derve, uber persendinen regime hene. Li serve baveriene, ku armanja bingehin, u binyatia regima Islamia Irane, ji amade bun li van danustandinan, bitene kazankirina dembo direjkirina temene regimeye. Li rewsha nihade ku bo regima Irane, gelek hestiare. Her rojek derfet ji bo regime deskevte hiseb, ku bikare rojeke ji temenechwe gemar u dije mirovahiachwe direj bike. Peştir ji General Jack Keane, çihkire bereye stada gişti ya arteşa Amerikaye. Gotibu, ku her lihev kirinek digel regima Irane, bivateya demdirej kirina temene regimeye. Uniha biti awayek dema danustandin, digel regima Irane nine. Amerika jiragi handiye ku bi sedema pedegiriya velatin kendave. Amerika amdeye dana derfet bir rejime bo danustandine buye. Le biti awayek ji merchen swe paşekeşi nake. Well, this is a very interesting and sensitive question, sir. As you know, Kurdistan's been divided throughout history, and history has not been just when it comes to the Kurdish question. But there are new realities. Now, Kurdistan is divided into 4 major countries, in Syria, Turkey, Iran, and Iraq. And every part of these countries has its own unique characteristics and situation. We respect the uniqueness of each of these areas, but that doesn't mean that Kurds in any of these countries do not deserve to have complete rights. We respect the way that the Kurdish areas in Syria, in Turkey, in Iran, or in Iraq are struggling to achieve their goals. We are not going to intervene in the policies of the neighboring countries, but my focus is in Iraq, and we think that in Iraq we have achieved a federal system which we do believe is going to work if it's fully implemented. So it's not really about what form of, let's say, relationship you develop. It's about what you really intend to do with the relationship. Now in Iraq we have federalism, but it's not been fully implemented. We still have problems. But in some of the areas there are still negotiations of how this relationship should be fixed and adjusted. In Turkey, for instance, there is a peace process that has started. I hope it will lead to a more sustainable solution. لم أحدثك عن إيران لأنه في إيران لا يمكن للأكراد أن يكون لهم أي نوع من الاستقلال لأن الدولة المركزية شديدة هناك. Well, in Iran as well, I think the Kurds deserve to have their own rights, but that's for them to decide on what sort of relationship they want to develop and how they can negotiate a more sustainable solution for the people. But as a nation, Kurds, like every other nation, are, they deserve to have the right of self-determination. That doesn't mean, sometimes even talking about it is a taboo and forbidden, that the Kurds shouldn't talk about their aspirations, talk about their dreams. This is Kurds, like every other nation, have equal rights. Kurds have the same rights that Arabs have, Persians have, and the Turks have. The reality is different, and we are dealing with the reality today.
Eğer êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê vê newbêhna şer li rojhilata navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojan daxê ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan Diyarbîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dîxuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û Serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregehên supaya paslarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navên dilmûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê de pergal hildiveşe û Îran ber bir demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bir hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîmê û birêvebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandana lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirîneke leşkerî ya cî supaya paslarana Îranê pek tevere vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û çîranê xwe dike. İranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeye. Herçend İran nikare li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî dikare bir mûşekên balîstîk û dronê xwe baregehên Amerîkayê yên li Qeter û Behreyne û bînesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hormuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xezayî û cîsedî 20-25 nefta çihane divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya çihane û bîhaye nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bir dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezin. İlveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parasîna xwe bikevin nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezin û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bir avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhilgîra USS Abraham Lincoln ber bir herême ve bireketiye. Di navê Filoyê de sê keştiyên şer em bir mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got eger li hevkirîn çênebe êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha passaran li lîsterek kiravên terorîstê de tomar kir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirîna navê spaha passaran li lîsterek kiravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hate dan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmêran berî niha katalogek nû li dorpêçên bidî cihêcmarekes û da mezraveyên ser birêcima Îranê xistînevarê çi biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşê navnetevî bo ser pêxatên evlihî û serbaziyên Îranê dihêsî bînin. Û li ser vê baveriyêne ku tomarkirîna spaha passaran li lîsterek kiravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîrê li pêxre bîne. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xenîşanderan bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexistînên terore. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlihiyê ya Yekîtiya Ewropayê Kacakallasê got pergalê ku bî hezaran xelkê xwe dîkûce daviya xwe amade dike. Bîvê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Li gorî amarên saziyên mafên mirovan di xenîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcin dibe ku ev hecmar bigîhe 2000-5000 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xwe didîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. این مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواند حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها نیست به ویژه
محتوای این دفترچه برای ملیت های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید مسئله ما ملیت های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی را به وسیله رسانه های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، برای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دومی که مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید من از این جریان رو؟ از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. هواز پریشان حالش به حالي سرتاپا برگشت سیاز خوابی سر قلعی کان وسیاتم دید درختان جخم چو چوگان شمدین داران درختان کلاغی پشدین کپوکم دماغ بلبل میلو
کفو کم دماغ بلبل خاموشی کپوشینه گال گرماوا چمان مردداش خدا و روی ترماوا منو باویال عهد من کردنی من خمو اوتم خدا تا و روی مردن ارا چجاران دیار دنین مرگل کو و بان مزار دنین بی تو چماسی افتاده تاکم برگم پلاسن جان شاک شاکم و با و یوم و با و یوم اورو و ویلا اری و با و یوم و با و یوم اری و با و یوم اورو و ویلا اری و با و یوم شوخاوم شريك تافتي جاوان شوخاوم شريك تافتي جاوان يا هباب نرينجي جاگر داوان شرطو بپوشم جامعي قدراني شو مجنون بنم سرناني راني شد خوراكم ولخت فيكم ونافذيم شدي سبيكم شوتار ورشتار هدو كرتانين شوتار ورشتار هدو كرتانين دل شتاف آو خدا بتر ومن شد اندامم طلال نشامكم شلتاسون علي خدا بايا خوشانكم وبا
نازارم برای کردوار ویریا با ویریا درن من تو دار حیفک ظلمان خاک و خافیر بو هرچی خاصیه کل زمین گیر بو نباوی هتیم بکی خلاتمان اجو خلاتی چولکی بلاتمان شنازی بکن تو بکن بینات تاریخ تمدن ماد دیرینات امپراتوری تمرزشینات تمرزشینات دالکتون خدا زونم نگوارن وازوان وجد بخوان بلارن تو کردوارین سراپا خیرت نیله بین بچو بنو بنچینت و پاچال رنگین جیسر و شیرین قوت بلاون دودمانت بجین کرمان سوران لک کویلر برای من تاریخ بیاری پاک شیطلا پاک شیطلا پاک شیطلای من پاک شیطلا پاک شیطلا پاک شیطلای من بیبراری 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 اوی 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 دامد هاد جونم بوا 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 خور بوا و چشاکم بوا کم خور بوا و چشاکم های اوی 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 یال بازبونم مگوتم بوام تونی مگوتم برارم تونی مگوتم بوام تونی بوا 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 مگوتم برارم تونی برارم نبودم ای فلک زمد زمین بروه بوا 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 با تخت گرده پدی بمیرم
Boa que bicorma, boa. خوار که بیبرار دل عالم می سوزد یا سیحان زار سخما چی مکسی ناغ نسوختم سخما چی مکسی ناغ نسوختم قفصم حالی منم حبسم حالی منم بازم گرختم God created me Kurdish. I cannot deny it, and I'm proud of being a Kurd. Whether I live in Iraq or I live anywhere else, I am a Kurd, and I cannot change that identity, and I will never change that identity. God created me Kurdish. I cannot deny it, and I'm proud of being a Kurd. Whether I live in Iraq or I live anywhere else, I am a Kurd, and I cannot change that identity, and I will never change that identity. لپر شیخ
داران لگینه هزار خرمان لگیس بریای میره چمان مرگ عزیز بی ستینه چمان مرگ عزیز بی ستینه دردی حال سینه هر فضانی چه دردی حال سینه بوار وارا بوار وارا بوار وارا دمالان گرمشینه سوار و سر سواران دیره چینه سرگونای نما منجون شینه لسرگونای نما منجون شینه بوار واران بوار واران بوار واران بوار واران چمان مرگ عزیز بی ستینه چمان مرگ عزیز بی ستینه بوار وارا بوار وارا بوار وارا بوار وارا خوزانی چه دردی حال سینه بوار واران علاجم هر خودی خود هر خوزانی چه دردی حال سینه
هر خوزانی چه دردی حال سینوه Tiai,
شهید گوڵی چیای بەرزە بزگێنی دەری بەهارە شهید گوڵی چیای بەرزە بزگێنی دەری بەهارە شهید شێری یادگارە شهید شێری یادگارە شهید شێری یادگارە شهید شێری یادگارە شهید غونچەی گوڵی سوورە شهید نورە شهید نورە شهید هاواری ڕێزگاری ئاسۆی ڕوونی کەژی دوورە شهید قامەتی چیایە دوژمن لاستی زەبوونە شهید مامۆستای فێربوونە شهید مامۆستای فێربوونە شهید تەنیا یەک جەستەیە شهید تەنیا یەک جەستەیە بەڵام جارێ ناوبردنی هەزاران هەزار بەستەیە بەڵام جارێ ناوبردنی هەزاران هەزار بەستەیە شهید بوزامي درال جارقي وقفنا علي بالراب بارقي شهید بوزامي درال جارقي وقفنا علي بالراب بارقي بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقاشي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقاشي رجاينا وقو ويسكفا كيدك ومخولا قري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيدك ومخولا قري كردستان بوبا فرفولا سندم بوسنقري ليدا مزراوي برد نداوى هتاكو ماوي سندم بوسنقري ليدا مزراوي برد نداوى هتاكو ماوي خطرا بقتلنا خير ونكم طولت لسين ندوش مناكم خطرا بقتلنا خير ونكم طولت لسين ندوش مناكم شهيد 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 شهيد
لسلنا دجمني قال تن ودلنا دجمني قال تن ودلنا شهید خوێنی نەڕێژێ تا شهید خوێنی نەڕێژێ تاکو گەلتاڵی نەچێژێ تاکو گەلتاڵی
نه به اخبار جعلی و دروغ. طی روزهای گذشته شمار خبرهای جعلی بسیار گسترده تر شده که خود میتواند مخاطرات جدی برای جنبشی که در سرآغاز شکلگیری خود است همراه آورد. مانند موج خبرهای پیروزمندانه جعلی که عملاً میتواند جنبش را از درون خنثی کند، چون آدمها را در موقعیت روانی فتح شده قرار میدهد، در حالی که واقعیت عینی هنوز تغییر نکرده است. اطلاعات نادرست به ویژه وقتی با هیجان و امید یا ترس گره می‌خورد، هم سریعتر پخش می‌شود و هم قضاوت و تصمیم گیری سیاسی را به شدت منحرف می‌کند و حتی مدیریت و سازماندهی را می‌رباید. مکانیزم روانی این اخبار جعلی معمولاً روی احساسات شدید مثل هیجان، خشم یا امید ناگهانی سوار می‌شوند و همین احتمال پذیرش و بازنشر بدون راستی آزمایی را بالا میبرد. سمتگیری در تایید اخبار جعلی باعث می شود انسانها خبرهایی را که با آرزوها و باورهایشان مثل فروپاشی قریب الوقوع همخوانه است راحت تر بپذیرند و خلافش را نادیده بگیرند. وقتی مردم مدام میان امید کاذب و سرخوردگی ناگهانی تاب می‌خورند، خستگی روانی و بی‌اعتمادی ایجاد می شود و توان برنامه ریزی و پیگیری منظم عمل جمعی کاهش می یابد. اطلاعات و اخبار گمراه کننده می تواند هم بسیج خیابانی را موقتاً تحریک کند و هم در ادامه با افشای دروغ بودن باعث ناامیدی و کاهش مشارکت شود. روایت‌های دروغین درباره فروپاشی، فرار مسئولان یا پایان قطعی حکومت نوعی توهم وضعیت انقلابی می‌سازد که با واقعیت تناسب ندارد و برنامه‌ریزی راهبردی را مختل می‌کند. این وضعیت می‌تواند به فرسودگی فکری منجر شود، جایی که شهروندان دیگر نمی‌دانند چه چیزی درست است و در نتیجه از تصمیم‌گیری و کنش سیاسی آگاهانه عقب می‌کشند. تبدیل هیجان کاذب به سازماندهی واقعی هر خبر پیروزی نهایی را تا وقتی از چند کانال مستقل و قابل اعتماد تایید نشده به عنوان شایعه انگیزشی ببینید، نه واقعیت سیاسی. این فاصله گذاری هیجانی از شوک و سرخوردگی بعدی جلوگیری می کند. به جای تکیه بر اخبار لحظه‌ای، شاخصهای عینی قدرت و ضعف حکومت، شکاف در نخبگان، ظرفیت سرکوب، وضعیت اقتصادی، سطح اعتراضات سازمان یافته را مبنای تحلیل قرار دهید. فراموش نکنیم که آرزوها را جایگزین عقلانیت و تحلیل نسازیم. آرزو برای پایان حکومت لازم است، اما نباید جای تحلیل روندها و توازن قوا را بگیرد. اخبار و اطلاعات مبارزاتی بسیار هم لازم است، اما باید به شبکه، ساختار و ظرفیت سازمانی متصل نمود. بچه‌های ایران بهتر است ساختن هسته‌های اعتماد اطلاعاتی را به وجود بیاورند. گروه‌های کوچک اما قابل اعتماد برای راستی آزمایی خبر و تولید روایت مستند می‌تواند سپر جنبش در برابر موج شایعات باشد. به این معنا توهم پایان کار جمهوری اسلامی نه نشانه پیشروی که خود می‌تواند یکی از موانع جدی تداوم و تعمیق مبارزه و سازماندهی باشد. در مقابل، کنترل آگاهانه امید و هیجان بخشی از استراتژی است، نه نشانه بدبینی. پیروزی از آن ماست. نابود باد جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی. زن، زندگی، آزادی.
رولا لای رولا شیرین لای 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 لایت بودکم ای رولی کردستانکم لای لای بیباک خلطانی خینکم لای لای شهید بنازو بکلکم لای لای لآمیزی گرمی کردستان بنو آرام بنو خاک باوشی بو کردوی توا بخم بنو تو نمردویت تو لناو دمار ماندا دگرید تو وقتشیا لناو میجو ماندا روستایت دڵنیابە ڕۆڵە دڵنیابە فرمێسکەکانمان ناکەین بە شینجێری و پارانەوە فرمێسکەکانمان دەکەین بە شمشێری تیژی تۆڵە دەیکەین بە هەورە بروس کە بۆ سەرسەری ئەم زەمینە چاوی داگیر کەری پێدەردەهێنین تۆڵەی هەر دڵۆ بە خوێنێک دەستێنین ئەگەر لە ڕۆژ هەڵات بیان لە ڕۆژاوە خوێنت نابێتە ئاو ناچێت بە ئاوە خەوتی تو ئێمەت بە خەبەر هێنایەوە کوردستانت بە سووری لە دڵماندا کێشایەوە لای 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 ڕۆڵە لای هەی عەزیزەکەم لای 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 ڕۆڵە لای 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 تصور کنید سازمانی که قرار بود از انقلاب محافظت کنه به یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیت جهانی تبدیل شده. امروز می‌خوایم درباره تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا در مورد سپاه پاسداران صحبت کنیم. خب این تصمیم بعد از چندین سال بررسی و مطالعه گرفته شده. میشه بگی دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، اتحادیه اروپا با اجماع 27 کشور عضو سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم بعد از حدود 47 سال از تأسیس این نهاد گرفته شده. و این تصمیم چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ اول از همه تمام دارایی‌های مرتبط با سپاه در اروپا مسدود میشه. علاوه بر این، محدودیت‌های سفر برای افراد مرتبط با این نهاد اعمال میشه. اما مهمتر از همه، پیام سیاسی قوی که این تصمیم به جامعه جهانی میده. و البته این اولین بار نیست که چنین تصمیمی گرفته میشه. درسته؟ دقیقاً. قبلا کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و حتی برخی کشورهای منطقه مثل عربستان و بحرین هم اقدامات مشابهی انجام داده بودند. ولی تصمیم اتحادیه اروپا به خاطر گستردگی و اهمیت اقتصادی این اتحادیه تأثیر بیشتری داره. میشه درباره سابقه فعالیت‌های سپاه که منجر به این تصمیم شده بیشتر توضیح بدی؟ البته، ببینید، سپاه در طول این سالها نه تنها در سرکوب اعتراضات داخلی نقش داشته، بلکه در خارج از مرزها هم فعال بوده. مثلا در کردستان، محاصره 24 روزه سنندج و حوادث تلخ دیگه‌ای رخ داده که هنوز هم تأثیراتش باقی مونده. و در خارج از مرزها چطور؟ در خارج از مرزها، سپاه از طریق شاخه برون مرزی خودش، یعنی سپاه قدس، در کشورهای مختلف فعالیت داشته. حمایت از گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه باعث آوارگی میلیون‌ها نفر شده. پس میشه گفت این تصمیم میتونه نقطه عطفی در مبارزه با تروریسم باشه؟ دقیقاً. و نکته مهم اینه که این تصمیم فقط جنبه نظامی نداره. سپاه
در اقتصاد ایران هم نفوذ گسترده‌ای داره و کنترل بخشای مهمی از اقتصاد کشور رو در دست داره. پس این تحریم‌ها میتونه تأثیرات گسترده‌تری داشته باشه. و این تأثیرات اقتصادی چطور میتونه روی فعالیت‌های سپاه اثر بذاره؟ خب وقتی منابع مالی محدود بشه، توانایی سپاه برای انجام عملیات‌های برون مرزی و حمایت از گروه‌های مختلف کاهش پیدا میکنه. این میتونه به کاهش تنش در منطقه کمک کنه. و شاید این تصمیم بتونه امیدی برای قربانیان خشونت‌های گذشته باشه. بله، دقیقاً. این تصمیم نشون میده که جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر بی‌تفاوت نیست. شاید روزی برسه که آمران و عاملان این جنایت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشن. پس میشه گفت این تصمیم هرچند دیر ولی قدمی مهم در جهت عدالت و صلح در منطقه است. بله، و امیدواریم این تصمیم بتونه الگویی برای سایر سازمان‌های بین‌المللی باشه که در مقابل نقض حقوق بشر موضع قاطع‌تری بگیره. ایران سیاست همیشه بیشتر در اختیار مردان یا بگیم در اختیار گروه‌های خاص و نخبگان بوده، اما حالا سیاست به خیابانا اومده و وارد زندگی زنان یا مردمانی شده که پیشتر شاید دغدغه‌های روزمره تری داشتن. با این حال امروز این زنان فقط در اعتراضات حضور ندارن، بلکه اصلا شکل و معنای کنش سیاسی رو هم تغییر دادن. اونا دیگر فقط به دنبال اصلاح‌های کوچیک یا بگیریم یا تغییر چند ماده از قوانین اساسی این کشور نیستن که در مورد حضانت فرزند باشه، که در مورد حق طلاق باشه. این زنان اصلا رابطه خودشان با کل ساختار قدرت رو زیر سوال بردن و مستقیما مرکز قدرت رو به چالش کشیدن. این یعنی ما با تولد یک کنشگر سیاسی جدید روبرو هستیم، کنشگری که به راحتی دیگه نمیشه اونو نادیده گرفت یا اصلا به عقب راند. اما همینطور که میدونیم شروع این جنبش خب به هر حال همه میگن، ما هم میدونیم که از کردستان بود. در میان این حرکت سراسری چند نکته مهمی وجود داره که نمیشه از اونا به راحتی گذشت و سوال درست میکنه که چرا در برخی مناطق به ویژه در کردستان
حضور زنان مثلا پررنگ‌تر بود؟ چرا آگاهانه تر و سازمانی یافته تر به نظر می رسید؟ من فکر میکنم دلیلش اینه که اصلا در کردستان این جنبش یک اتفاق ناگهانی نبود، به عنوان یک اتفاق ناگهانی شروع نشد اصلا، چون زنان کرد سالهاست و حتی دهه‌هاست که تجربه حضور فعال در ساختارهای سیاسی، در ساختارهای تشکیلاتی و حتی در رهبری، در تصمیم گیری دارند و این تفاوتی بسیار مهمه. در بسیاری از نقاط ایران زنان میبینیم که اصلا به صورت فردی یا از طریق همون شبکه‌های اجتماعی وارد میدان شدن، مثلا مثل چهارشنبه سفید. اما در کردستان ما با یک سنت تشکیلاتی و جمعی روبرو هستیم. در این ساختار زنان فقط یک محترض نیستن، زنان یک تصمیم گیرندن، زنانی که میدونن چگونه سازماندهی کنن، چگونه اصلا در چارچوب‌های پیچیده سیاسی فعالیت کنن، چگونه هزینه‌های مبارزاتی رو به نتیجه سیاسی تبدیل کنن. و همین تجربه سازمان یافته است که باعث شده که حرکت زنان کرد از یک اعتراض مقطعی خیلی فراتر بره و به یک قدرت سیاسی، به یک قدرت نهادینه شده تبدیل بشه. برای کاملیای انتخابی فرد از رضا شاه تا ولی فقیه تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است. منطقی که از رضا شاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. خود خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضا شاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد، سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود.
کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل، شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، کد اقدام‌ونشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی: مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده. تصور کنید قدرت مطلق در دست یک نفر باشه که هیچ نظارتی روش نیست. امروز می‌خوایم درباره یک سند جنجالی صحبت کنیم که دقیقاً همین مسیر خطرناک رو پیشنهاد میده. اوه، منظورت دفترچه دوران اضطرار هست که اخیراً منتشر شده، درسته؟ سندی که ادعا میکنه نقشه راه کاملی برای آینده ایران داره. دقیقاً. و جالب اینجا این سند پیشنهاد میکنه تمام قدرت در دست یک رهبر غیر منتخب متمرکز بشه که حتی در برابر هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. خب این خیلی نگران کننده به نظر میرسه. میشه بیشتر توضیح بدی که دقیقاً چه ساختاری پیشنهاد شده؟ ببین، طبق این سند یک پارلمان انتصابی با حدود 70 تا 300 نفر عضو در نظر گرفته شده که همه اعضاش توسط رهبر انتخاب میشن. حالا جالبه بدونی که این تعداد برای جمعیت 90 میلیونی ایران به شدت ناکافیه.
و احتمالاً این فقط یکی از مشکلات ساختاریه، درسته؟ کاملا درسته. مثلا در مورد قوه قضاییه که باید مستقل ترین نهاد باشه، پیشنهاد شده که رئیس و تمام ساختارش از بالا تعیین بشن. این یعنی عملاً استقلال قوه قضاییه فقط در حد یک شعاره. و این دقیقاً شبیه همون مشکلیه که الان داریم، فقط با یک چهره جدید. نکته مهم دیگه اینه که این سند به طور کامل جامعه مدنی رو نادیده گرفته. یعنی هیچ جایگاهی برای نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها، شوراهای محلی و جنبش‌های اجتماعی در نظر نگرفته. این نشون میده که درک درستی از مفهوم دموکراسی وجود نداره، چون دموکراسی بدون مشارکت جامعه مدنی معنی نداره. و نکته نگران کننده تر اینه که طبق این سند هر نوع فعالیت سیاسی گروه‌های قومی میتونه به عنوان تجزیه طلبی برچسب گذاری بشه و ارتش اجازه سرکوب داره. این خیلی خطرناکه. تجربه تاریخی نشون داده که این نوع برخورد فقط به تنش‌های بیشتر منجر میشه. دقیقاً. و وقتی به تجربه کشورهای دیگه نگاه میکنیم میبینیم که گذارهای موفق مثل اسپانیا و آفریقای جنوبی همیشه بر پایه مشارکت همه گروه‌ها و تقسیم قدرت بوده. در حالی که کشورهایی مثل روسیه و مصر که قدرت رو متمرکز کردن با شکست مواجه شدن. و متاسفانه به نظر میرسه این دفترچه همون مسیر اشتباه رو انتخاب کرده. یعنی بی‌اعتمادی به مردم و تمرکز قدرت که دقیقاً ویژگی‌های گذارهای ناموفقه. پس میشه گفت برای رسیدن به دموکراسی باید از همون اول دموکراتیک عمل کرد. دقیقاً. ما نیاز به رهبری جمعی داریم، نه فردی. نیاز به احترام به حقوق همه شهروندان داریم و از همه مهمتر نیاز به تفکر انتقادی داریم، نه پیروی کورکورانه از یک رهبر. و شاید مهمترین درس اینه که نمیشه با روش‌های غیر دموکراتیک به دموکراسی رسید.
بله. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما را از اعدام نترسانید، از کشتن نترسانید، از سوزاندن نترسانید. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست که مرگ خود را در مشت می فشریم. شما برای غارت هرچه بیشتر ما چاره ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و ندارید و ما برای فروپاشی شما چاره ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم. پس بکشید ما را، بسوزانید ما را، اما همزمان به خاکستر ما نیک بنگرید که از میان خاکستر ما جوانهایی سر بر می آورند که زبانشان زبان دیگری است و شما با همه یال و کوپالتان نه که درکی ما نداشته و ندارید، به دست همانان زودا به گور خود کنده خود سرنگون می شوید. اینها که من نوریزاد میگویم هیچ تهدید نیست. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما سوختگان به جایی رسیده ایم که ترس از ما میترسد. باور ندارید؟ پس بکشید ما را، بسوزانید ما را. جوانهای برخاسته از خاکستر ما برای سرنگونی شما دورخیز کردند. این شعار نیست، تهدید نیست، سرنوشت محتوم و شایسته شمایانی است که تا توانستید از ما غارت کرده اید، ما را سوخته اید، آبروی ایران و ایرانی برده اید. اگر نمیدانید بدانید ما ایرانیان زنده تر از آنیم که با هزار بار مردن از پا درآییم. باشید و تماشا کنید. محمد نوریزاد
پەیامی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی تێپەڕینی 47 ساڵ بەسەر سەرکەوتنی شۆڕشی 1357. خەڵکی خەباتکاری کوردستان، گەلانی ڕاپەڕیوی ئێران، هاو نیشتیمانیانی ئازادی خواز، 22 ڕێبەندانی ئەم ساڵ 47 ساڵ بەسەر ڕووخانی ڕژیمی پاشایەتی و هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی لە ئێراندا ڕادەبرێ. مخابن هەر لە سەرەتاوە دەستکەوتەکانی شۆڕش بەلاڕێدا برا و بە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران قۆناغێکی دیکە لە دیکتەتۆری لە وڵاتە دەستی پێکردەوە و ئەو ڕژیمە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاریەوە دەریخست کە لەگەڵ زۆربەی ئەو ئامانجانەی شۆڕشجێڕان و ئازادی خوازانی ئێران دەیان ساڵ بوو خەباتیان بۆ دەکرد نامۆ و ناتەبایە. نەتەوە بندەستەکانی ئێران لە پێشەوەی هەمووان نەتەوەی کورد چاوەڕوان بوون بە نەمانی ڕژیمی پاشایەتی، یەکسانی سازی نەتەوەیی و ستەم و هەڵاواردنی زمانی، ئایینی و کولتوری کۆتایی پێبێت. بەڵام وەڵامی کۆماری ئیسلامی فتوای جیهاد و سەپاندنی شەڕ بەسەر کوردستان و پەراوێز خستنی لە هەر چەشنە پەرساندنێکی سیاسی و ئابووری بوو. حیزب و ڕێکخرا و کەسایەتیە ئازادی خوازەکان بە هیوا بوون بە ڕووخانی ڕژیمی پەهلەوی، دموکراسی، ئازادی چاپەمەنی و بیرروڕا، ئازادی پێکهاتنی حیزب و ڕێکخراوەکان و تێکۆشانی سیاسی بێتەکایەوە و هەروەها هەلومەرجێکی باشتری ئابووری و کۆمەڵایەتی لە وڵاتەکەیاندا بێتە ئاراوە. بەڵام نەک هەر ئەو هیوا و چاوەڕوانیانەش وەدی نەهاتن، بەڵکو سەردەمێکی نوێ لە دیکتەتۆری و ستەم و هەڵاواردن و سەرکوت لە ئێراندا دەستی پێکرد. دیکتەتۆری ویلایەتی فەقیهی لە ماوەی 47 ساڵ دەسەڵاتدارەتیدا ئەوەی بەسەر ئێران و خەڵکی ئەو وڵاتەی هێناوە شتێک نەبووە جگە لە زاڵکردنی کۆنەپەرستی و بێمافی، بێبەشکردنی نەتەوەکانی ئێران لە سەرەتایی ترین مافەکانیان، بەندکردن، ئەشکەنجە، ئێعدام و کوشتنی هاونیشتیمانان، پەرەپێدانی تیرۆریزم و ئاژاوەجێڕی لە ناوچە و جیهان، بە دیاری هێنانی شەڕ و ماڵوێرانی، سەپاندنی گەمارۆی ئابووری، گرانی، نەبوونی و قات و قڕی بەسەر خەڵکی ئێراندا، گەندەڵی سەرسوڕهێنەر و بە فیرۆدانی سامانی وڵات لە پێناوی وەدەستهێنانی چەکی ناوچی و تەیارکردنی گروپە تیرۆریستەکان، تێکدانی ژینگە و لە نێوبردنی سەرچاوە ژێرزەویەکان، داماڵینی پەروەردە و ناوەندە زانستیەکان لە زانست و بایەخە مۆدێرنەکان، دەرپەڕاندنی مێشکەکان و ناچارکردنی چەند ملیۆن خەڵکی ئێران بە کۆچ و ئاوارەیی و کوشتنی هیوا بە ژیان بە تایبەتی لەو نەسڵانەدا کە لە سێبەری ئەو ڕژیمەدا پەروەردە بوون و هیتت. خەڵکی ئێران هەر لەم 10 ساڵەی دواییدا بە بەردەوامی لە ڕێگەی مانگرتنی بەرین و بە خۆپێشاندانی جەماوەری جار لە جار گەورەتر ویست و بڕیاری خۆیان بۆ کۆتایی هێنان بە تەمەنی ئەم ڕژیمە ڕاگەیاندووە و هەر لە بەفرامباری ئەم ساڵدا لە سەدان شاری ئێران گەورەترین خۆپێشاندان بەڕێوە چوون. بەڵام دەسەڵاتدارانی وڵات
کە لە درێژە کێشان و هەرچی بەرینتر بوونەوەی ئەم خۆپێشاندانە جەماوەریانەدا مەترسی ڕووخانی ڕەژیمەکەیان ڕێنیشت بوو، بە فەرمانی خامنەیی دیکتەتۆر بێوێنەترین کوشتاری خەڵکیان لە مێژووی ئێران و ناوچەدا تۆمار کرد. بەم جۆرە لە سەرکوتی خوێناوی خۆپێشاندانەکاندا بە دەیان هەزار خەڵک جانیان لێ ئەستێندرا، بریندار و دەست بەسەر کران. ئێستا لە هەلومەرجێکدا یادی 47 ساڵەی شۆڕش دەکەینەوە کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی زیاتر لە هەمیشە شەرعیەتی سیاسی و قانونی و خەڵکی خۆی لەدەست داوە. ئەو ڕژیمە لە نێوخۆی وڵاتدا تەنیا بە کۆمەڵکوژی و بەڕێخستنی جۆگەلەی خوێن، بە کوشتنی خۆپێشاندەران و ناڕازیانی بریندار و دەست بەسەرکرا و لەژێر ئەشکەنجەدا، بە پێکهێنانی حکوومەتی نظامی لە شارەکان توانیویەتی تەمەنی خۆی بۆ ماوەیەکی کورت درێژ بکاتەوە. لەم هەلومەرجە مێژوویەدا کە خەڵکی ئێران لێبڕاون کۆتایی بە تەمەنی دیکتەتۆری ویلایەتی فەقیهی بێنن، حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران یادی 47 ساڵەی شۆڕشی ڕێبەندان بە دەرفەت دەزانێت بۆ ئەوەی ڕابگەێنێت. 1. نابێ ڕێگا بدەین جارێکی تر ئەزموونی شۆڕشی 1357 ئێران دووپات بێتەوە و دیکتەتۆریەک جێگای دیکتەتۆریەکی تر بگرێتەوە. هەڵەیەک کە زۆرایەتی خەڵکی ئێران و ڕێکخراوە سیاسیەکانی ئەو کات لە ئەنجامی متمانەکردن بە خومێنی و بوارڕەخساندن بۆ سەرکەوتنی ئەو هاوبیرەکانی کردیان. 47 ساڵە بەدانی گیان و خوێنی ڕۆڵەکانیان و وێرانبوونی وڵاتەکەیان باجەکەی دەدەن. تاوانێکی نەبەخشراو دەبێت ئەگەر جارێکی دیکە ڕێگە بدرێت هەر کەسایەتیەک و ئایدئۆلۆژیەکی پاوانخواست دەست بەسەر بەرهەمی دەیان ساڵ خەبات و قوربانیدانی ڕۆڵە خەباتجێر و ئازادی خوازەکانی نەتەوەکانی ئێراندا بگرێت. ئێرانی داهاتوو دەبێ ئێرانێکی ئازاد و دموکراتیک بێت، ئێرانێک کە لەودا فرەنەتەوەیی زمانی ئاینی ئێرانی یەکسانی ژن و پیا و بەڕەسمی بناسرێت و بە دوور لە ستەم و سەرکوت و هەڵاواردن بێت. یەک لە گرنگترین ئەرکەکانی خەڵک و ڕێکخراوە سیاسیەکانی ئێران پەلەکردن لە پێکهاتنی ڕێبەریەکی بە کۆمەڵە کە لە قۆناغی وەلانانی ئەو ڕژیمەدا نوێنەرایەتی هێز و لایەنە سیاسیەکان و جۆرا و جۆری پێکهاتەکانی خەڵکی ئێران بکە. لەم ڕوانگەیەوە ئێمە بەرەو ژووربردنی دیالۆگ و هاوکاری هەتا گەیشتن بە هاوپەیمانیەکی کوردستانی بە ئەرچی خێرای خۆمان و حیزب و ڕێکخراوەکانی تری ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەزانین و بە جددیش کاری بۆ دەکەین. هاوکات بانگاواز بۆ ئەوە دەکەین ڕێکخراو لایەن و کەسایەتیە خەباتجێر و ئازادی خوازەکانی ئێران بە تایبەتی ڕێکخرا و کەسایەتیەکانی سەر بە نەتەوە بندەستەکانی ئێران بە تێگەیشتن لە هەستیاربوونی هەلومەرجی ئێستا لە دەوری بەرنامە و ئامانجی هاوبەش یەک بگرن بۆ ئەوەی بە یەکەوە بتوانین پێداویستیەکانی پەڕینەوە لەم قۆناغە خێراتر ئامادە بکەین. 3. دوای چەندین جار سەرکوتی خوێناوی ڕاپەڕینی خەڵکی ناڕازی ئێران بە تایبەتی کوشتاری چەندین هەزار کەسی خۆپێشاندەران
لە بەفرامباری ڕابردوودا ئەم ڕاستیە بەباشی دەرکەوتووە کە ڕاستە گۆڕانکاری بنەڕەتی و ڕووخاندنی ئەم ڕژیمە هەر لە ڕێگای خودی خەڵکی ئێرانەوە مسۆگەر دەبێ، بەڵام لەو پێناوەدا پشتیوانی نێودەوڵەتی لە شۆڕشی خەڵکی ئێران بۆ کۆتایی هێنان بە ڕژیمی دیکتەتۆر و مرۆڤکوژی کۆماری ئیسلامی وەکو پێویستیەک خۆی دەنوێنێ. لەم بۆنەیەدا بەڕێزەوە یادی هاوخەباتی و یەکگرتوویی پێکاتە جۆرا و جۆرەکانی خەڵکی ئێران لە ڕەوتی شۆڕشی دژ بە دیکتەتۆری پەهلەوی دادەکەینەوە، هەروەها بۆ شەهیدانی 47 ساڵ خەبات و خۆڕاگری دژ بە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان و سەرانسەری ئێران، بە تایبەتی دەیان هەزار شەهیدی ئەم دواییە سەری ڕێزدا دەنوێنین. بەو هیوایەی بە یەکگرتوویی و هاوخەباتی هەموو پێکاتەکانی خەڵکی ئێران کۆتایی بە تەمەنی دیکتەتۆری بێنین و جانی شەهیدەکانمان بە وەدی هێنانی ئامانجەکانیان شاد بکەین. حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران دەستەی کارژێڕی 21 ڕێبەندانی 1404. Serokê Amerîkayê Donald Trump dî hevpeyvînekê de Legal Fox News got ku her rekeftinek bi Îranê re dîvê bernameya mûşekî ya Tehranê jî bîlî bernameya vê ya navokî jî di nav Swêdê bigire. Birêz Trump ku roja sêşemê li ser îhtîmala şandîna filoya din bo kendava Farsê jî axivî dî hevpeyvînek de Legal Fox News zelal kir ku gelek kes dibêjin na. Lê ez dibêjim ku ez tercih dikim ku peymanek çebîbe. Beguman dîvê peymanek baş be. Ne çeken navokî, ne mûşek, ne ev û ne ev her tiştek ku hûn diswazin. Lê hîn kes bi fîkarîn ji ber ku ev dibêjin Îran dî van salan de bi me re pir berêz bûye. Daxuyaniyên birêz Trump li ser naveroka danûstandinan bi Îranê re dî demekê de tên ku vezîrê derve Abbas Erakçî û rêberendînên Komara Îslamî dibêjin ku bernameya mûşekî ya velêt neguhezbar û ku vêlat dê mafê Swêyê devlement kirîna uranyumê bernede, lê dîbe ku demkî vê rawestîne an kêm bike da ku baveriyê ava bike. Duh J.D. Vance, cîgirê serokê birêz Trump, li Yerevanê got ku mijara tepeserkirîna Swînî ya xwepêşandanên Çîle li Îranê jî dî danûstandinên dî navbera Tehran û Washingtonê de hatiye raberkirin. Gelo kîjan ciwana rast dibêje. Li gorezmûnên berê gotinin berpirsen rejîma Îslamî ya Îranê her dem nerast bûne û her swa mêzîn kirin û dane bêre. Lê berpirsen Amerîkî jî gor berjevendîn swa bi vêjeyan dilîzin. Her care ser hevakê ne. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. Do you think a deal with Iran, with this current regime, would ever really stick? I don't know. I mean, I don't know. I know one thing. They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But, you know, it's a good question. A lot of people say no. And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. But some people worry that they've been very dishonest with us over the years, right? Very dishonest. Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible. That Iran nuclear deal was one of the dumbest deals I've ever seen.
Donald Trump di hev peyvineke de legal kanala 12 İsrail'e got ku Tehran gelek bi hevese ku bigihije rekeftineke u got ku danustandinen daviyen li omane bi tevahijen beri şere 12 rojan çudabun u vecare komara İslami nezikatiyek nerm tirgirtiye. Dema ku behsa erişa Amerika'ya ya li ser tesisen nukleeriyen İran'e di meha hezirane de kir vi got. Wan bawer nedikir ku eze çara bori eze ereşivan bikim. Wan kumarek mezin girt. Trump tekeskir ku her rekeftinek bi komara İslami re dive jibili bernameya nukleeri miyara muşeken balistik di nafswede bigire. U got, dosya nukleeri eşkereye u em dikarim bi İran'e re rekeftinek mezin bikin. Vi hişarida ku heke rekeftinek neye kirin, Washington deyamabe ku çalakin leşkeri bike ve ki ku dişere 12 rojan dekir. Trump her viha ihtimala şandina keştiyek dina balafiran bo rojilata navin ani ziman. U got ku Benjamin Netanyahu di bin zekste de nine ku danustandinan bike. U evjili peymanek baş digere. Ve kek ku tezanin, iro seşenbi dehe Marsa 2026 Benjamin Netanyahu jibo hevditina bi Donald Trump re çu Washington'e. Peyama Partiya Demokrat a Kurdistana İran'e, bi boneya 47 sal derbazbun li serkeftina şoreşa 1932 han li İran'e. Gele tekoşere Kurdistan'e, gelen serhildereyen İran'e, velatiyen azadişvaz. 22 rebendane salvegera 47 hilveşina padişahi u damezrandina komara İslami li İran'e. Mişabin, destkeftiyen şoreşe ji destpeke ve şaşbun, u bihatina ser destilateya komara İslamiya İran'e re, konaşek dina diktatoriye li velet destpekir. Netevin bin desten İran'e beri her tişti neteveya Kurd, li bendebun ku monarşiya vindabibe, ve keviya etniki u zordari u çudakarya zimani, oli u çandi bidawi bibe. Lebele bersiva komara İslamiye bu ku fetvayek cihade bide, şerli ser Kurdistan'e ferz bike, u veji her peşkeftinek siyasi u aboridur bişe. Parti, rehistin u kesayetin azadihvaz hevi dikirin, ku hilveşina rejima pehlevi de demokrasiye, azadiya çapemeni u ramane, azadiya damezrandina parti u rehistinan, u tekoşina siyasi, u herve haşert u merçen abori u civaki yen çetir livelatevan bine. Lebele, netene hevi u bendevari pek nehatin, leserdmeke nuya diktatori, zilm, çudakari u tepeserkineli İran'e dest bekir. Diçile heftemin salen destilattarya Suede, diktatoria devleta velayeta fekih şi bili serdestiya muhafezekari u bemafbune tiştek neaniye,
Neteveyn İran'e jî mafen wanen bingehin bêparhiştiye, velatiyan jî zindan kirin, işkence kirin, darve kirin û kuştin, terörizm û kaosê li herêmê û cîhanê pêş histiye. Şer û veraniyaniye cezayên aborî ferz kiriye. Bîhabûn, nebûn û tunekirin li ser gelê İranê ferz kiriye. Gendeliya mezin û îsrafa çavkaniyên velet ji bo bîdestxistina çekên nukleerî û çek darkirî. Na komen terorîst, werankirina cingehê û werankirina çavkaniyên binêerde. Navendên perverde û zanistî jî zanîst û nûjen bêparhiştiye, me jî şuştin. û neçarkirina bî milyonan İranyan ku koç bikin û swê jî cîhû waren swê bikin. Hêviya jiyanê kuştîne. Nemazê dî nifşên ku dî siya rejîmê de mezin bûne û heta daviye. Dî 10 salên borî de gelê Îranê bî berdewamî îradeya xwe ya bîdawiyanîna jiyana rejîmê, bî rêya grevên girseyî û swepêşandanên girseyî yên mezintir nîşan daye. Dî sibata esal de xwepêşandanên herî mezin li sedan bajarên Îranê hatin lîdarxistin. Lêbelê, rayedarên velet ku dî dema berdewamiya van swepêşandanên girseyî de dî şetereya hilveşandina rejîma swê de bûn, bî fermana diktator Sameneî, komkujiya herî bêhempa dî dîroka Îran û herêmê de tomar kirin. Dî serkutkirinî ya swepêşandanan de bî 10,000 kes hatin kuştin, birîndar bûn û hatin girtin. Em niha salvegera çileheftemînana şoreşê dî rewşek de bî bîr tînin, ku Komara İslamî jî her deme bêdî rewatiya xwe ya siyasî, kanûnî û gelêrî vinda kiriye. Rejim tenê bî pekanîna komkujiyan û swînrîjandinê, kuştina swepêşander û swepêşanderên birîndar û girtî dibin işkenceyê de û avakirîna hikûmetên leşkerî li bajaran kariye temene swê ji bo demek Kurt dirêj bike. Dî vê rewşa dîrokî de dema ku gelê Îranê jî bîdawiyanîna diktatoriya devleta velayefekî Kurt bûye, Partiya Demokrata Kurdistana Îranê salvegera çileheftemîna şoreşa çîlevekî derfetek dibîne ku ragihîne. Yek. Dî vê emrê nedin ku ezmûna şoreşa Îranê ya 1972 han dubare bîbe û diktatoriyek li şûna diktatoriyek din veredanîn. Şeletiyek ku piraniya gel û rêxistinên siyasî yên Îranê ji ber baweriya bî Sumeyni û rêdana serkeftina vî û hevkarên vî kirin. Çileheft salên bî dayîna çan û swîna zarokên swê û vêrankirîna vêlatê van têne dayîn. Ev suçek nayê bekşandinê ku mêrîv re bide her kesayetiyek û îdeolojiya otorîter ku fekiyên 10 salan têkoşîn û kurbanîdana kurên têkoşer û azadîşwaz ên neteveyên Îranê bigire. Irana pêşerojê divê Îranek azad û demokratîk be. Îranek bî pirengiya etnîkî, zîmanî û olî, Îranek ku vekeviya zayendî bî fermî tenasîn û jî zilm û çudakariyê dûr e. 2. Yek jî erken herî giringên gel û rêxistinên siyasî yên Îranê ew ve ku lêzê bidin avakirîna rêberiyek kolektif ku de hêz û partiyên siyasî û çîherengiya gelê Îranê dî pêvajoya hilveşandina rejîmê de temsîl bike. Divî warî de em vekî erkes wê lezgîn û yê partî û rêxistinên dinên li Rojhilatê Kurdistanê dibînin ku diyalog û hevkariyê pêş ve bibin, heya ku hevpeymaniyek Kurdî pêk vere. Dî heman demê de em bank li rêxistin, partî û kesayetiyên têkoşer û azadîşwazên Îranî, bî taybetiyên ku jî neteveyên bindestên Îranê ne, dikin ku hesasiyeta rewşa heyî fam bikin û li dora bername û armancên hevpar bibin yek. Se. Piştî tepeserkirîna xwînî ya serhildana gelê Îranê, bî taybetî kuştîna bî hezaran swepêşanderan dî sîbata borî de, eşkere bû ku her çend guhertînek bingehîn û hilveşandîna vê rejîmê bî rêya pêşandanên gelê Îranê bî swê dîkare vere bî destxistin. Bî vê boneyê em bî rezdarî hevgirtin û yekîtiya civakên cudayên gelê Îranê dî pêvajoya şoreşa li dijî diktatoriya Pehlevî de bî bîrtînin. Em her viha rêz li şehîdên çileheft salan têkoşîn û berxwedana li dijî rejîma Komara İslamî li Kurdistanê û li seranserê Îranê, bî taybetî jî de hezaran şehîdên ve dawiyê digirin. Em hevî dikin ku bî yekîtî û yekîtiya hemî civakên gelê Îranê, em ê dawî li ciyana diktatoriyê bînin û giyanên şehîdên swê bî bî destxistina armancên wan şad bikin.